Qozon Style komandasi, Qozon Davlat Agrar Universiteti. Olqishlar. Tomoshachilar, sizning qarshingizda Qozon Davlat Agrar Universitetining Tataristonning otqotlangan Shogandir orasida o'tgan KVN komandasi Qozon Style. Ham biz boshlaymiz. Хаминде benim әбим әйтмешли, Аллаға тапшырып birinchi миниатюра қиын ситуациядан чыга торган малай. Дамир, син бит аяк киемнең уңын суга алыштырып кигәнсең. Мин булай бик сәер күренәмдирем ниме? Рәхмәт. Хаминде Аллаға тапшырып киләсе миниатюрабыз, малай әзгенә генә салып, бик соң өенә кайта. Әти, туган көндә булдым дигәндә инде ичмәдем ичиндеме? Мин вообще-то синең әниең. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әйдәгез әле, минем карт бабай белән карт әби язган миниатюраны карап үтик әле. О, сәлам күршем. Кара әле синең теге Құрбанға бірер текең булмас микән? Бар. Неге бар? Бузауда яр инде. Табы да күп була, ити де күп. Итен ашамасақ, шол басым булса да ішәрбіз. Selamlar. Bayram bilan. Dostlar, şunun bilan bizning kichkinagina shiğishimiz tamam. Bilganinizcha, Mintemir Shaymiyev, Rustam Minixanov, Engil Fatahov bizning Qozon Davlat Agrar Universitetining studentlari. Hurmatli juri, natija yasar oldindan o'ylaning'iz. Balki siz bo'lajak prezidentni o'pkalatirsiz. Qozon Style